Tribunal Constitucional Pleno Ukuntakama chunka hanchiskaja audiencia pública remota nisqapi huyunakurusqaku hinaspam iskay chunka iskay niyuq constitucionales qatipaita sahikusqa kaykunam hamusqa achka llaqtakunamanta suyunchik ukumanta. Kay expediente 02324-2020 PHC-TC Yupaywan audiencia nisqanchik hallarisqa habeas corpus kaqta hatipasqa kaytam churaykusqa Johnny Pilco Borja Tribunal Superior Militar Policial Centro hinallataq Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial pa Contrampi. Amachaq abogadokunapa rimasqankuta uyariykuspam denunciaqpata hinallataq denunciachikuqpata botanankupaq hipaykusqa chunka amparo hatipaykuna hinallataq chunka iskay habeas corpus hatipaykuna kaykunam hamusqa Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno hinallataq Tumbes Sulca suyukunamanta.